Jedna od čeri. Evo i druge. Evo i druge i unuče je tu. Blagosloven Bog naš, sedan i prisno, i vo vijeki vjekov. Amin. Cario nebesni, utješitelju duše istini, Gospodu se pomolimo. Miluj. Za višnji mir i za spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj.
za mir svega sveta, za nepokolebivo sveti Božih crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za preosveštenog episkopa našeg Vasilija, za časno prezbiterstvo i pristuđakonstvo, za sam klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, da i Gospod Bog pomogne i dodole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj grad, za svaki grad, kraj i one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pačenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da milostivo pogleda na ovo mesto izabrano za zidanje crkve u slavu presvetog imena njegovog i da ga blagoslovi svojim nebeskim blagoslovom, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da blagoslovi ovu dobru nameru i delo slugu svojih, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da blagoslovi početak građenja ove građevine i da se u slavu imena njegova srećno otpočne i da se bez ikakve smetnje uspešno dovrši silom, dejstvom i blagodaću presvetoga Duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da trudbenicima u svemu da uspeha i da proslave ruku njehovih i vodojove i da ih štiti silom dejstvom i blagodaću presvetoga Duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da ovom dobrom nastojanju slugu svojih podari uspeh sa svakim zadovoljstvom, silom dejstvom i blagodaću presvetoga Duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da ovome delu i njegovim izvršiocima postavi svoga anđela čuvara, da nevidljivo otklanja sve protivnike, napade vidljivih i nevidljivih neprijatelja i da o svemu podari uspeh i za građenje mudrost i za dovršenje snagu, silom dejstvom i blagodaću presvetoga Duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i teškobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu, Bogorodicu i Prisnodnjevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer Tebi dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Gospodu pomolio si ja. Gospodi pomiluj. Bože slavni, Oče Gospoda našeg Isusa Hrista, Ti jedini čini čudesa koji nema broja. Tvoj glas na mnogim vodama, Tebi videše vode i uplašiše se i uznemiriše se, bezdani silom začudiše mnoga, zahutaše mnoge vode. Tvoji su putovi na moru i staze na vodama mnogim stope, se Tvoje ne poznaju. Ti si vode Jordana o svetu i krštenjima i od jedinorodnoga Sina Tvoga, ovaploćenoga silaskom na nju presvetoga Duha, u vidljivom golubu i Tvoji očinskim glasom. Ti, mi nedostojni sluge Tvoje, smirujem Te sada molimo, preklinjimo pošti blagodat presvetoga Tvoga Duha na ovu vodu i nebeskim Tvojim blagoslovom blagoslovi je očiti, osveti, podaruje blagodat i blagoslovi Jordanom i silu koja očišćuje sve prljavštine i zemlje svaku bolest i progonjenje demone.
i sve njihove napade i zamke i učini da ona silom, dejstvom i blagodaću Presvetoga Duha bude svima slugama Tvojim, koji je sa verom budu pili, primali i kropili se i na otpuštenje grehova, na istrebljenje strasti, na progonjenje svakoga zla, na umnoženje vrlina, na isceljenje od bolesti, na osvećenje i blagoslov domova svakoga mesta, na odstranjenje pagubnih i razornih zlotvornih zaraza i na usvajanje blagodeti Tvoje, jer Ti blagoslov na sve i sva Bože naš. I Tebi slavu unosimo, svoj jedinorodnim Tvojim Sinom, presvetim, blagim, životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u veku vekova. Mir svima. Glave svoje Gospodu priklonimo. Prigli, Gospode, uho Tvoje usliši me, Ti koji se vode Jordanu osveti pojavom Hrista Tvoga i blagoslovi sve nas, koji Ti preklanjamo svojim glavama, izražavamo pokornost i udostoji nas, da se primanjem ove vode i ispunjenjem osvećenja Tvoga i da nam bude na zdravlje duša i tela, jer si Ti osvećenje naše i Tebi slavu unosimo s jedinorodnim Tvojim Sinom i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja i blagoslovi Tvoja i je Tvoje, pobjedi svijet pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj i Tvoje sokranjaje krestom Tvojim žiteljstvom. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode Bože, Ti si Mojsijevim žezlom proslavio časti i životvorni krst ljubljenoga Sina Tvoga, Gospoda našeg Isusa Hrista. Ti sam blagoslovi u sveti ovo mesto, silom i dejstvom častnog i životvornog drveta ovog krstnoga, koji si simbolom kropljenja častne krvi Sina Tvoga, na proganjenje demona i svega neprijateljskog čuvanja, čuvajući ovo mesto i one što su na njemu budu služili nepovređene ni od kakvog zla, molitvama presvete slavne Vladičice naše Bogorodice i prisne Deve Marije, jer je blagosloveno i proslavljeno carstvo Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za blagoverni Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Za preosveštenog episkopa našeg Vasilija i za svu Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo i da Gospod Bog naš usliši glas moljenja našeg i da blagoslovi dela ruku naših, recimo svi, Gospode, usliši, pomiluj. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za pobožne zadužbinare, Dušana, Mariju, Miloša, Sofiju, Anđelku, Jovana, Branka i Milana, Nektarija, Anastasiju i Angelinu, da u slavu Božiju sazidaju započeti hram i za uspešno okončanje svetoga dela njihovog i za zdravlje, spasenje
i oproštaj njihovih grehova, recimo svi, Gospode usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo da ovome svetome delu postavi anđela čuvara, koji od svake zle napasti, smetnji, vidljivih i nevidljivih neprijatelja izbavlja i zaštićuje, i radnike ukrepljuje. Recimo svi osrdno, Gospode usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Usliši nas, Bože, spastelju naš, nado svih krajeva zemaljskih i oni najudaljeniji, i milosti budi, Gospode, nama grešima i pomiluj nas. I za dužbinare ovoga hrama, jer si milostivi čovekoljubivi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Osvješajся, prestano znamenje kropljenim Bogom vodom, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Amin. Святе ово землиšte za hram Presvete Bogorodice во имя Отца и Сына и Святого Духа. Amin. Od božanskoga duha voljom Otca začela si besemeno Sina Božijeg, koji je od Otca bez matere prevekova, i od tebe jedna sradi bez Otca, njega si telesno rodila i mlekom kao mladenca hranila. Zato ne prestaj njega moliti, da nas i sav svet izbavi od svih beda. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode, ti sve riječom svemu sam uspeo i naredio zemlji da proizvodi svako vrsten plodove, da i mi upotljeve njima se hranimo. Ti si učinio da su lica tri mladića Danila, koji su se Vojlonu hranili sami, bili svetliji od onih koji su živjeli u raskuši. Ti sve dobri care blagoslovi. I ovo semije sa raznim plodama i osveti oni koji budu jeli od nju, jer služitelji tvoje prenesu ovu tvoju slavu i u čast i u spomen Presvete Bogorodice i u pomen onih koji umrešu u blagočestovoj vjeri. Oni kojima ovo lijepo spremiše i spomen vrši ispuni blagi sve molbe na njihovo spasenje i da okuse tvoja večna dobra potrebničkim molitvama. Prečiste Vladice naše Bogorodice i pristom Djeve Marije, čiji spomen vršimo. I svi sveti tvoji, jer ti blagosiljaču i osvećuješ, Hriste Bože naš, i slavu odnosimo tebi i sa tvojim Otcem, koji nema početka i blagim, i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse, Hriste Bože naš, blagoslovi hljeb i vino sije duhom tvojim svijetim, sada i pristom, i vo vijek i vjekova. Amin. O slavi i čest presvete Bogorodice prenosim ti, Gospodi Bože naš, ja za molitvama primi se všede žrtvu si u prenebesni tvoj žrtveni. Amin. Святі мучениці, же добрі страдавши
walcze i wieńczasze jak molites jako Gospodu pomilować się duszam naszym. Sława Tebie, Chryste Boże, apostolom pochwalą, muszenikom radowanie, i że propowiedź Trójca jedynosłuszna. Isaije, likuj, niewaj imię uczenie, i od Syna Emanuela, Boga, że i człowieka. Slava Otcu i Synu i Svjatomu Duhu, minja i prisno i vo vijeki. Amin. Molitvami Bogorodici milostive, očisti množestva sogrešenih naših. Pomiluj me, Bože, po veličje milosti Tvoje i po množestvu šedrot Tvojih očisti bezakonije moje. Bez blagodacija kako Duha nas obraj i zemše kres svoj blagolje. Blagosloven gradivo imja Gospodnje, osana bovišnji. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуj. Još se molimo za blagoverni Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуj. Još se molimo za preosveštenog episkopa našeg Vasilija i za svu Hristu braću našu. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуj. Još se molimo i za kumove ovog svetog dana, Dušana, Mariju, Miloša, Sofiju, Anđelku, Jovana, Branka, Milana, Господи, Nektarija, Anastasiju i Angelinu, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Si milostivi čovekoljubivi Bog i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Premudrost, Slavnejšoj bez sravnjenja Serafim, bez istenija Boga skorošu, slušaj Bogorodicu Tja veličajem. Slava Tebi, Hriste Bože, upovanje naše, slava Tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i Hriste i u vijeki vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče blag, Vladiko sjati, blagoslovi. Hristos, istini Bog naš, molitvami preštija svoje matere, sveti slavni hvali apostol, sveti sevski prosvjetele, jučtere Simeone, Mirotočivagom, svjetele Savi, Arside, Maksima, Vasilija, Petra, sveti pravede Bogotači, Akimeja, sve sveti, pomilujeti, spaset nas,
jako blag i čovjeku ljubav. Molite mi, sveti Otec naši, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. U ime Oca i Sina i Svjetog Duha, dragi bratije sveštenici, dragi i poštovani ktitori i priložnici i molitvenici pred prestolom Svevišnjeg i Presvete Bogorodice, evo dana da se radujemo svi ovdje u gradu Rumi, jer smo učesnici jednog istorijskog momenta, učesnici jedne radosti koje Gospod i Presveta Bogorodica daruje rodu ljudskome, a evo podarila i nama, i da se mi, djeca 21. vijeka, radujemo ovom svetome danu i ovom ugađaju i događaju koje smo danas osvetili, ovaj sveti i životvorni krst i ovo zemljište koje će biti na polzu i na korist naroda Božijeg, a u slavu Božiju Presvete Bogorodice, i to mleko pitateljice, čuvene ikone koje Sveti Sava iz manastira Svetog Save osvećenog iz Palestine donio u manastir Hilendar, ikonu Trojeručice i ikonu Presvete Bogorodice mleko pitateljice. Nagoveštavam da je sutrašnji dan njen praznik i upravo smo želeli da danas uoči tog velikoga praznika posvećen Presvetoj Bogorodici bude ovo osvećenje zemljišta na kome će biti podignuta svetinja, njoj u čast, Gospodu u slavu, a svima nama i našoj djeci na radost i na utješenje. Presveta Bogorodica, koja, pogotovo ova mleko pitateljica, je priziv i poziv svim našim roditeljima, svim našim majkama, svim roditeljima svakako na jedno poslušanije, na jedan podvig, jedan fini ugađaj koje samo Bog daje roditeljima da imaju djece i da ona kao majka nad majkama imala takav blagoslov i takvi dar neba koji je podario najljepše i najsvetije čedo na ovome svijetu, samog Gospoda Isusa Hrista. Izobraženje njene slike kada doji dijete malog bogomladenca svakako je poziv svim našim roditeljima da se i oni nađu na tom putu radosti, na putu ljubavi, na putu svega onoga što Bog samo može dati i Presveta Bogorodica podariti, da se nađu u tom sosloviju i u blagoslovu Božijem. Blagodat Duha Svetoga i milost Presvete Bogorodice prizvala je našeg brata Dušana na jedno poslušanije koje on i njegova porodica, koji također imaju dječice, prizvala i da se odluče da ovo mjesto bude sveto mjesto, mjesto molitve, mjesto sobranja, mjesto ljubavi, mjesto prizivanja imena Božijeg i Presvete Bogorodice, da podari svojoj crkvi ovo parče zemlje i da pokušamo svi skupa da podignemo sveti hram, da zapaljamo još jedno sveto kandilo pred prestolom Svevišnjega i da se i mi uključimo svi skupa onako poput Sveti Nemanjića, koji su se odvažili i umeli i imali sluha za svoj srpski narod, da podignu tolike svetinje, crkve, manastire i bogomolje koje su sačuvale svet srpskog naroda, veru, ljubav, blagoslov Božji i jedinstvo srpskog naroda. Ma gde se sad srpski narod nalazio od Vancouvera do Novog Zelanda, preko Evrope i šire, svugde se ime Presvete Bogorodice slavi
i proslavlja. Ja verujem da u mnogim srcima srpskog naroda od danas, od ove molitve, odjekuje u njihovim dušama radost. Radost da se još jedno, rekao sveto kandilo, pred prestolom Svedišnjega pali u radost i na ponos i diku srpske djece i srpskog naroda. Ovo će biti također ponos i grada Rume, žitelja grada Rume i svi u nas koji smo se sabrali evo danas u ovom broju, ali ćemo se sabirati kako bude ova svetinja rasla i ponikla i rasta, tako i naša naitije Duha Svetoga u dušama našim i u duši naše djece da uzrasta u meru rasta visine Hristove. Ja čestitam našem velikom titoru, donatoru i priložniku, gospodinu Dušanu i njegovoj porodici, brati i sveštenicima, ocu namjesniku, sveštenicima, duhovnoj djeci u Sremskoj eparhiji, a Rumljanima pogotovo. Neka je sretno i Bogom blagosloveno i ovo sveto mesto da bude mesto sobranja, mesto ljubavi, mesto praštanja, mesto krštenja, vjenčanja i mnoge druge potrebe duhovne radosti da se ovdje odvijaju na ovome svetome mjestu. Upravo smo danas osvetili zemljište, osvetili ovaj krst i Presveliki prvi slavski kolač koji je se ovdje na ovom mjestu osvetio, ali bit će još vremena i slučajeva i situacije kada ćemo se naći ovdje, kada budemo posvećivali temelje novog svetoga hrama, a onda kako bude rastao, tako ćemo i molitvom ga pratiti, da uzidamo u svakom cimu, da uzidamo svi od nas po jednu molitvu. I to će biti radost svi u nas i ljepota duše naše. Neka bude sretno i Bogom blagosloveno. Čestitamo svima, vama, gospodine Dušane i naše porodice, neka sretno i Bogom blagosloveno dugovečno, da uživate vi i vaša djeca u radosti ovoj koju ste vi odlučili Bogu i Presvetoj Bogorodici da podarite ovakav prekrasan dar. Neka sretno i Bogom blagosloveno. Evo, u znak ovoga uručit ćemo vam ikonu Nekopitateljice. Evo da Proto pročita poslanije koje će biti i hrasti vas i vaš dom. Na radost služenja Bogu i rodu mnogi su pozvani, ali ostaju u pamćenju oni koji se odazovu. Vaša ljubav ostaće upisana na svetlim stranicama istorije grada Rume i našeg roda, a Gospod neka vam podari krepko zdravlje i večnu radost Hristovu. Gospodinu Dušanu i gospođi Mariji Dragišić na dan osvećenja zemljišta za hram Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice u Rumi, o njenom prazniku leta Gospodnjeg 2021. S Božijim blagoslovom episkop Sremski, gospodin Vasilije. Gospodine, čestitam svake dobro. Dobro. Sad ćemo ovdje da svi celivamo ovu ikonu Presvete Bogorodice Nekopitateljice i da se njoj pomolimo Gospodu i njoj da bude ovo uspješno. Izvolite, polako priđite da se poklonimo kao što je blagoslovio preosvećeni, da primimo blagoslov i primit ćemo ikonicu koju možemo i trebamo poneti u svoj dom, ikonicu Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice Borkovačke. A posle primanja blagoslova preći ćemo pored ovde u ovu našu Borkovačku šumu da se poslužimo ovo izletište ovde divno koje nam je Gospod blagoslovio i da ga ukrašavamo molitvama.